Odofo mema kwaba edeba Adom TV. Dwumadi a wani guso a wohwe Nkuranhyensem. Na me a meti dwam a medi dwumadi ho kya me edin a meje so aye ni tekotego. Na ho te sei. Ene ensem a meto wani mo no mato ne dini wo tumi abetumi apege wa brabo edum pempenso obi apeso woko. Na wo tumi to transform your life. Onipa bia wasase so bia ne apese obeye bia betimi ayo. Ena ne awon pese obeye so ntimi ye. Se tumi no anyina so ena ne mbe papa mu aka kire wo no ho bia tumi ne hye. Onyame ebo wo no ma honam body. Emu na wakoma oyam ne oma ohrawa ene ma nyina agu body physical ena ma spirit honhom ye no woni ne bedi nkita ho ena osama obibi efe ne soul ana empo efe no kra ana adwene na saa ne ma me ensama body ye body wo spirit ena wo kra wo soul no die dimu atentemban eye wo soul no na ya na atuna ajaje mu epe obi anim se na akoma bofa obi wo se mekoye me heart check obi a mekoye wanwan mekoye examination physical examination ba obi enu waye empo soul examination ehunu pempenso a ne kra ejina ene ne wona kra mu ne ne kra mu me no ka say I've seen many people who wish to be somebody more than who they are. Minim nipa bi wo ha wo pese wo yesi obi o minyanka mi tse ni pesimesi o minyanka me mefre busua we mu minyanka obi kura fo so nyanka ye broni obi wo ha minyanka madwuma me ye tse ni pesimesi adwuma ya ekoso se ne die obi a epe se obeye bibia esefata ba se wo hwe wa brabo na yi a who do you see when you look at your life today? What do you see? Poor, miserable, bad, mediocre, or excellent? We will be a but my case media medi here. Media me bremu ne awerho mu. Media nkoyie. Many na me bia nso ni pani. Ana ma brabo ho twa. How do you see yourself? Senko ye ma otumi ene dey say ye nipa bia. Would you want to be your own self or another person? Se ka se ene ye ma okwan se ye nipa foforo bia. Ka be pese wo ye nipa wo tie ne dey. Ana ka be nipa foforo. Na se wo pese wo nipa foforo ade na pese wo ye. Se wo pese wo sakra wa brabo mu, wo sikasem, wa pomodne. Wa de ne nkita hodie mu a. Baby ba ko pe na ese woko. There is subia or subia no. There's only one place you have to go to make a change. The person you want to become is in your mind. Onipa o pese wo yo. Kwan a pese wo fa so ye yie. Baby a pese wo du bia brabo mu no. Ne nyina so ene wa adwene. Na nia I had do one say. Ye mebe ene ye pretend say ye nipa ayenyo. Ene ye de honini ahata anim pretending to be what we are not. Portraying the person we think that people will accept us. Medium ye say. Ebi kura se me Kristo ni enti o hye nipa kron oboa. Obi wo se me politician, o hye nipa meya ma oboa. Obi wo se me kunu ana woyere. Nanso eye se motro mojo suba ne kura no. Eso ni awoka ene ni awoyo. Ni suba ankasa kumo no ankasa ene woni a ono wonte emane mane saada o abrabom hwe ye bebre ene ye jai tumi a onyame de ma yen a ehye ye kram our soul tumi a ejina ya adwene a ya adwene so tumi a ejina ye pe so ene ye pre abrabom. The reason why many of us are struggling in life, the reason why many of us cannot find a place of success is because we have downloaded some stuff which is stored in our minds, which should not be there at all. The entire year, Benny said, "You may be able to go to Posua. Any say a guho. Nanti sa pesa sakra brabumwa. Tesa oko kremu. Enyoma egu kremu ni sa wadwene watinka na osusuye ho na asesemu. If there's going to be any change to occur in your life,
the change must first occur in your thinking patterns. Since I can be about Brabomua, as I shall say, or Wadrin so. As I shall say, what tinkum. As I shall say, what no man would GD. As I shall dear, I say, our upemu. Ye may be any other, I should say, be ye. Ye may be any other, I should say, be a coye. Nanso, or kumbi air coso, ewo ya cremu. Persia ye me pe. Na adwene a wodwene no, ene ye die bobra. Atenka Kenya no, ene ye die ebobra. Ena mpo wopepa a wope no, ene ye die ebobra. Efi na akoi, se wo pesa wo ye a, take the things you focus your mind on very seriously and control what you allow to enter into your mind. Desa ofa wadwene se sebe. Eno ena eye sika fotoro a ekura wo. Nya de nya na se okomu. Ye mebre ena ye gya ehwa ama ayenkoa ama brabo. Ayenkoa ama adwuma bi ayeyo. Ayenkoa ama nipa bi. Ye so na pa atete na ye boy ho sobo. Na ye nyinwi na empo ye tren ye nsa wo nyama so na ye bu ye ho abomfia. Ene de me pesa me ka cho se enka achi se obeye nipa a wo so da se obeye no. Se opese yo dini, se opese yo mama, se wo so opese oye obi a ebetimi agina wachi asodua afo dua ayeye. You can be what you want to become regardless of where you are. Emfa ho school a wakori na won koye. Emfa ho baby a ufre se ebi a ufre kura ba bi ana atiko kasie mu. Wherever you are, you can become great. Ansana obeye no de kan say se ofa okra your soul enya honam no honam de so ahatare efe wadware wo ho ehwam honam no de eye na okra no ekura wo no na ese ofa no se pia na enya ne manyina ese ma ne komu what I say my brother my sister me na ba ne na bema you can only become what you desire based on the contents of your mind onyame enka ho woni onyame entina me am de dwumade ho cha me de am je so ani tekotego aha na meja wo ma fide ne nkoso na Adom TV dwumade e de kire na Adom